Mu gihugu cya Arabia Saudite harabera irushanwa ryo gusiganwa mu mamodoka no ku mapikipiki. Ni irushanwa ryahuriwemo abashoferi bafite amazina azwi ku isi muri uyu mukino wiswe Rally Dakar. Ejo kuwa mbere umugabo witwa Yassid Al-Raji ukomoka aha muri Arabia Saudite yarakomeje kuba ruza ku mwanya wa mbere mu gace ka kabiri k'irushanwa rya Rally Dakar 2025. Yarakurikiwe na Henk Latigan we ukomoka muri Afurika y'Epfo na Nasser Al-Attiyah wo muri Qatar. Undi mukinnyi wamamaye cyane muri uyu mukino wo gusiganwa mu mamodoka, Carlos Sainz, yasigaye inyuma ku isaha imwe yose n'igice. Umunya-Australia ariko we usiganwa kuri moto, Daniel Sanders, nawe aza ku mwanya wa mbere mu basiganwa muri iki cyiciro. Intsinzi ye yatumye aza ku mwanya wa mbere inshuro 3 yikurikiranye. Yassid Al-Raji w'imyaka 43 y'amavuko yasiganywe intera y'ibirometero 967 mu gihe cy'iminsi 2 akoresha amasaha 10 n'iminota 56 n'amasegonda 58 nubwo yahanishijwe igihano cy'iminota 2 kubera gukoresha umuvuduko ukabije. Umunyafurika y'Epfo Henk Latigan yaje amugwa mu ntegeho iminota 4 n'amasegonda 16. Aho aba bagabo basiganirwa ntabwo ari mu mihanda isanzwe ari nyabagendwa, ahubwo baba bahanganye n'umucanga kuko aho basiganirwa ari mu butayu. Nubwo kugeza ku wa mbere w'iki cyumweru Yassid Al-Raji yari ku isonga, ntabwo yemeza ko iri rushanwa ryoroshye. Avuga ko bigoye cyane mu duce tumwe na tumwe kubera ari ugutwara mu mucanga, ndetse akumvikanisha ko wagira ngo bamaze iminsi 10 basiganwa. Nyamara irushanwa nyirizina ryatangiye kuri uyu wa gatanu ushize rikazarangira ku itariki ya 17 y'uku kwezi kwa mbere. Carlos Sainz wo muri Espagne kuri iki cyumweru ubwo irushanwa ryatangiraga yahuye n'insanganya akora impanuka y'imodoka ye yo mu bwoko bwa Ford yari atwaye irahirima kubw'amahirwe ariko avamo ari muzima. Ibi byatumye abandi bamwandikira cyane kuko yasigaye inyuma ho isaha yose n'igice. Ibi kandi byatumye kugeza ubu yibona ku rutonde rw'abasiganwa ari ku mwanya wa 26. Undi mushoferi nawe uzwi cyane ku ruhando mpuzamahanga kuko amaze gutsinda irushanwa nk'iri inshuro 9 zose ni Sebastien Loeb. Uyu ukigaragara nk'ushaka kwigaragaza cyane ndetse akaba yifuza guhiga abandi akaza ku mwanya wa mbere, afite byinshi bimugoye. Kuri iki cyumweru ubwo yasiganwaga imodoka ye yaramutengushye ishyuha cyane moteri, byatumye asigara inyuma iminota 30 yose. Ku munsi wakurikiye hariko uyu mugabo ukomoka mu Bufaransa yarahiriwe kuko ataje inyuma cyane nk'uko byagenze ku munsi wawubanjirije. Yasoje ari uwa 7 aho yari inyuma iminota 13 n'amasegonda 10 ku wabaye wa mbere. Umunyafurika y'Epfo Latigan waje ari uwa 2 yavuze ko yishimiye cyane uko yakoze, ndetse ashimangira ko ari ngombwa gufata umwanya ukita ku modoka yawe kuko utayitayeho nayo yabigenza uko. Ati rero nishimiye ko twabonye imyanya y'imbere. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.